Pre samog početka iznošenja današnjih vesti bih da vam se zahvalim na 100 pretplatnika što se tiče ove prve 2 nedelje, malo možda jače od kad sam krenuo da snimam na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Zaista, evo, pregledi su odlični, komentara također ima sve više, tako bih vas pozvao da nastavite da pratite sadržaj na ovom YouTube kanalu, da ostavite like na ovom snimku ako vam se dopadne i da komentarišete vaše mišljenje o Jovanu Miloševiću. Da li smatrate da će on i ove jeseni, odnosno ovog proleća, nositi dres Partizana, a kasnije, eto, i jesena, zašto da ne, na leto, saslušavši najpre šta imam da vam kažem novo u vezi sa tim transferom. Dakle, juče, odnosno iz vaše perspektive prekjuče, obratili su se Predrag Mijatović i trener Partizana Nenad Stojaković povodom početka, odnosno prozivke samih fudbalera prve ovogodišnje. Znamo da Partizan će otputovati u Tursku za 2 dana, odnosno iz vaše perspektive dan, 8. januara, gdje će boraviti 15 dana i odigrati 5 kontrolnih utakmica, nakon čega će se vratiti u Beograd i pripremati se tu za utakmicu sa Niškim Radničkim koje Crno-Bele očekuje 31. januara. Na samoj prozivci su se medijima, odnosno samim fudbalerima najpre, obratili Mijatović i trener Stojaković. Zašto ne medijima? Zašto nije bilo nikoga od novinara koji bi postavio neko određeno pitanje, nekako je to sve bilo intimnije određeno, samo se na fudbalskom klubu Partizan, odnosno na njihovom YouTube kanalu objavio klip, tako da ćemo sada se osvrnuti na ono što je rečeno. Najpre Mijatović je čestitao praznik fudbalerima i rekao da je pozitivna situacija što se tiče trenutnog sportskog projekta u pitanju u Partizanu, ali da postoje određeni financijski problemi o kojima ipak nije detaljisao. Dodao je da važan period Partizanu sledi i rekao je da je izrazito bitno nastaviti sa dobrim rezultatima, odnosno da je pozitivno što su jesenji prvaci. Čestitao je crno-belima na jesenjoj tituli. Kažu da su to očekivali i uradili zapravo na iznenađenje mnogih i rekao je da mogu biti prvaci na kraju sezone. Također istakao da će biti teško, ali da veruje u same mogućnosti i da je apsolutni optimista te da svi trebalo bi da se poboljšaju. Kaže da tu su neki klinci koji pre nisu bili prisutni na pripremama i insistirao je konstantno na samom zajedništvu. Što se tiče Nenada Stojakovića, on je također čestitao praznike i rekao da je važno da su svi zdravi kako bi se izabrao najbolji tim i da je najvažnije da se bude pozitivan i da se opet to zajedništvo uspostavi, da ne bi trebalo gledati u budućnost mnogo, već da sada bude se najbolji i očekuje od fudbalera svakodnevni fokus. Smatra da su zasluženo prvi i ponovo se osvrnuo na činjenicu da su se mnogi tome čudili i iz njegove perspektive to omalovažavali, odnosno sam Partizan, te kaže da će raditi marljivo i da će se truditi da održe nivo i budu mnogo bolji, odnosno isticao je također i važnost samih treninga. Danko Lazović na prozivci se jeste pojavio, ali nije dao svoje obraćanje, makar što se tiče YouTube kanala Partizana. Što se tiče priprema samih, dvojica fudbalera su se vratila u Partizan koje su boravila na pozajmicama prethodne godine. Jedan od njih jeste Grimaldo, Joao Grimaldo, 22-godišnji krilni fudbaler iz Perua koji je došao za 1,4 miliona evra iz Sporting Kristala. Međutim, u Partizanu se nije nametnuo, kritikovano je njegovo zalaganje na treninzima, doduše nije dobio neku ni konkretniju šansu što se tiče samih utakmica. Na kraju godine mu je istekla pozajmica u Rigi, za koju je ukupno odigrao 36 utakmica, postigao 5 golova i zabeležio 10 asistencija i među najbolje ocenjenim latinoamerikancima je što se tiče evropskih liga po godinama, odnosno kao 22-godišnjak, najbolje ocenjeni 22-godišnjak što se tiče latinoameričkih fudbalera u evropskim ligama i samo 3 fudbalera od 21 do 40 godine su bolje ocenjeni od njega po rangu SofaScore-a. 7,37 je njegova ocena. Leonardo Vusu se također vratio sa pozajmice, ali kao i Grimaldo očekuje se da će napustiti Partizan ove zime, a to se može desiti i sa Nihadom Mujakićem. U pitanju je štoper 27-godišnji koji je došao za gotovo 900.000 evra kada je Aleksandar Stanović bio trener Partizana, kada je započeo svoj 3. mandat na klubu crno-belih, s obzirom da ga je zapazio dok je bio u Konjasporu. Mujakić je nastupao za Ankara Guču iz kog je prešao u Partizan, odnosno nakon mandata u tom klubu je pojačao crno-bele i odigrao je 34 utakmice, zabeležio 1 asistenciju. Ona je bila protiv Železničara u Pančevu za pobedu crno-belih, gol je postigao tada Nemanja Nikolić. Pokrivao je poziciju što štopera, što levog beka, međutim zbog velike plate za sadašnje standardne Partizana, sadašnje standardne uprave Partizana, prosleđen je na pozajmicu u Eupspor, gdje je standardan, oni plaćaju inače njegovu celokupnu platu i imaju
pravo na otkup Mujakića za 1,2 miliona evra na kraju sezone. Međutim, pojavilo se interesovanje već sada da se otkupi Mujakić, a radi se o Gaziantepu, također ekipi iz Turske lige koja je navodno dogovorila uslove, odnosno da je Mujakić dogovorio uslove sa njima, međutim, ostalo je da se dogovore kako se piše sa Partizanom, sa kojim Mujakić ima ugovor na još godinu i po dana. Njemu je svako perspektivnije da boravi u Gaziantepu nego Eusporu, s obzirom da drugo pomenuta ekipa se trenutno nalazi u zoni ispadanja, dok je Gaziantep negdje na središnjem delu tabele i definitivno bi igrali, kako sada stvari stoje, prvi rang turskog fudbala i u narednoj kampanji. Kao što znamo, Jovanu Miloševiću je istekao ugovor o pozajmici sa Partizanom i on se vratio ove zime u redove Stuttgarta, sa kojim je odradio prvi trening pre nešto više od 2000 navijača, bez obzira što je bilo hladno vreme tada. Navijači su došli da pruže podršku svoje ekipi i imao je Stuttgart prvu kontrolnu utakmicu protiv Lucerna, na kojoj Milošević nije bio, ako sam dobro ispratio, niti u protokolu. Prvi napadač ove ekipe je bio, odnosno u startnoj postavi se našao Arevalo, momak o kom sam pričao opširnije u prvom klipu na mom kanalu, tako da vas pozivam da ga pogledate i dodatno se uputite u celokupnu situaciju oko transfera Jovana Miloševića. Ali da, nije u prvom planu definitivno Milošević, Undav, Demirović koji se oporavlja također, dakle ti fudbaleri imaju veću minutažu, odnosno imaće prioritet kod Sebastijana Henesa. Šta to znači? Znači da je veoma mala šansa da će Milošević imati neku minutažu, da je plan prodaja ili nova pozajmica. Uprava Stuttgarta je spremna da sasluša sve ponude za mladog napadača, a jedna je stigla iz Partizana, kako se piše. Odnosno da Partizan pozajmi Miloševića do kraja sezone, a potom da ga obavezno otkupi na leto za 5 miliona evra. Međutim, pitanje je da li bi Stuttgartu ta svota novca bila dovoljna, s obzirom da su odbili 8 miliona evra, kako se piše, ove zime i da bi za 10 možda mogli da pregovaraju dalje. Aktualni ugovor Miloševiću ističe inače za godinu i po dana sa samim Stuttgartom, pa mi vi svakako pišite šta mislite o ovoj ponudi Partizana koja je navodno poslata i da li mislite da je adekvatna, odnosno da li je možda rizična, jer ako se Milošević možda povredi, a Partizan ima obavezu da ga otkupi, može biti problema. Kad govorimo o ovom videu, to je sve za danas. Hvala vam što ste ga pogledali. Mi se, ako Bog da, družimo uskoro na novim videima i da, srećan Božić naravno svima onima koji ga proslavljaju danas. Sportski pozdrav!